Ikaze kuri DOSSIER ANALYTIQUE ngindise mugeshi bayingana gitondo cyiza turi kuwa mbere nangira nziza z'icyumweru ariko ni n'umunsi ubanziriza ugomba gusoza ku kwezi kwa gatandatu niba ku kwezi kuzagira tariki 30 yego bivuze ko kwa gatatu tuzaba twinjiye mu kwezi kwa karindwi. Ibihe byiza rero reka turaranganya amaso dusubire mu bice by'uburasirazuba bw'isi. Imwe mu ngingo n'uburasirazuba bwa gato of course, imwe mu ngingo duhora dukomozaho bisa nkaho ikinyamakuru gishingiye kuri leta cyangwa se kuri Irgc Fars News kera kabaye rwose yemeje ko na yandi mahitamo ahari Iran igomba gutunga intwaro kirimbuzi. Fars News yemeje ibyamakuru bivuze ko Irgc isa nkaho yamaze kwanzura ko bagiye kubaka ubushobozi bwa kirimbuzi. Reba niba warakoze subscribe kuri DOSSIER ANALYTIQUE gatanu ku kandi amakuru n'ibiganiro byacu byo uzajya ubikurikiranira igihe. Iran gutunga intwaro kirimbuzi kw'iki gihugu bivuze iki, bisobanuye iki, byabafasha iki, nibyo tugiye kurebera hamwe. Sibyo gusa kandi turaza kunyarukira ku rukuta rwa Ryan Rozibian. Iran yasabye ko igice mugabane w'amafaranga ugomba kurekurwa kubiye mu mitungo y'abanya-Iran yafatiriwe. Yasabye ko Qatar itanga icyo gice ni miliyaride 2 z'idolari. Ese Qatar iri buze kuyatanga? Iyi case ihagaze ite? Turaza no kujya kuri Open Source Inter. Israel yagabye ibitero bikomeye cyane muri Liban mu cyaro cyangwa se muri village yitwa Majidar Zone. Uku nuko byari bimeze rwose, ni foto yafashwe. Hanyuma dore video yuko harashwe, kuko murabizi ko iyi mitwe ifashwe na Iran hari mu burasirazuba bwo hagati kunze kwifashisha tano, ubwo ni inzira zo mu kuzimu cyangwa se munsi y'ubutaka, kuko izo ku butaka satellite z'abanya Israel ziba zibahanze amaso nguko uko basenye izi nzira zo munsi y'ubutaka zifashishwa na Hezbollah. Abari bakumbuye uwigeze kuba umunyamabanga wa muri leta zunze ubumwe za Amerika, nabizi rwose n'umwe mu bantu bari well recognized, bamwita John Kerry, yavuze ko bafitiye igisubizo Iran ikomeje gusaza imigeri. John Kerry kuri Iran ati miliyari 300 z'idolari nizo muri kuvuga ko tugomba kubaha zikanabubaka, atariko buriya dushobora gukora plan Marshall kuri Iran. Abataza amateka y'iyi plan Marshall niyo yubatse ubumwe bw'uburayi nyuma y'intambara kabiri y'isi yose, ariko iyi plan Marshall yari projet cyangwa se n'umushinga uracyakora, baracyaba mu ngaruka, ndavuga abanyaburayi baracyaba rwose mu ngaruka z'uyu mushinga wa bwana George C. Marshall, ariwe wemeje iby'umushinga muri 47 byari nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi yose. Iki gihe leta zunze ubumwe za Amerika zagujije ibihugu byo mu Burayi miliyaridi 13 na miliyoni 300 n'amafaranga azwi neza rwose, ari muri mu nyandiko zitandukanye. Amafaranga bayagurijwe ngo bubake imijyi abari imaze gusenywa. Amafaranga uyazanye ubu ni miliyaridi hafi 170, kuko dolari wavuga ko yatakaje agaciro inshuro 10. Ubwo nujya kubibara kuri ubu uraza gukenera gukuba inshuro 11 kugira ngo umva agaciro kayo mafaranga. Hanyuma rero ibihugu byinshi byafashe nguzanyo, harimo nk'ubwami bw'Abongereza, icyahoze ari West Germany, ubu byariyunze n'Ubudage bumwe, Butaliyani, Ubufaransa ndetse n'Ubuholandi. N'umushinga munini nekereza ko mu biganiro bishize twigeze kugira umwanya wo kubiganiraho. Hanyuma rero iyi plan Marshall John Kerry ari kuvuga ko bagomba gushyira kuri Iran, izaza mu buhe buryo se yafasha iki?
cyane ko rwose ibihugu byinshi byo mu Burayi nubwo rwose amafaranga bagujijwe atumye ubukungu bwabo bwongera kwihuta burakomera burayibongera buriyubaka, inganda zirubakwa, ibikorwa by'ubuhinzi n'ibindi byinshi birakunda, ariko tuzi ingaruka kuko ibihugu byinshi byo mu Burayi iyo wumvishe bivuga ko bitigenga rwose nagwa babeshya. Uburayi nabwo busa nkaho buziritse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uyu mwenda. Hanyuma rero John Kerry turaza kumugarukaho, reka nisubirire ku cyo mbona nge gisa nkaho ari igisubizo ku bategetsi b'Abanya-Iran. Abategetsi b'Abanya-Iran bakeneye gutunga intwaro kirimbuzi rwose, akenshi bivuga nta yobowe n'amarangamutima, oya ntabwo abarangamutima rwose, bivuga juste nk'igisubizo mbona nge kirambye kuri iki gihugu cy'abaperesi. Kubera iki? Kubera ko amasezerano si ubwa mbere Iran ihawe amasezerano, rwose si ubwa mbere Iran ihawe amasezerano, ariko still bikarangira bayikuyemo ndetse na n'ubu n'aya ngaya MOU maze iminsi mike isinywe, urabona ko nta cyizere, it's not giving, nta cyizere iri gutanga. Iki cyo nyine cyafasha Abanya-Iran ni ukubaka ubwo bushobozi bwabo cyo kintu cyonyine mbona ngiye cyabafasha. Otherwise they are going to keep bombing you, bagiye gukomeza baba senye, baruze gusenya kiriya gihugu ku rwego bigoye kwiyumvishaho, bari buze gukomeza gusenya kiriya gihugu cya Iran. Hanyuma rero Fars News kemeza ko rwose IRGC isa nkaho yanzuye kuko nibyo bizayihesha umutekano w'igihe kirekire. Yes, ndi kumwe nabo kuri iyi ngingo rwose, I'm very supportive kuri iyi point. They must have a nuclear weapons for sustainable security. They must have a nuclear weapon for permanent security, for permanent safety. They must have a nuclear weapons. Izi ni ingingo tuba tuza developer uburyo bwihariye, ingingo tuba tuza developer rwose. Hanyuma kubera ko iminota aba ari mike kandi maca ko tuvuga ku bintu byinshi bitandukanye ku minota mike itarenze rwose 9 kugira ngo byorohere n'abari mu mirimo kuyikomeza. Miliyari 6 z'amadolari Qatar ishobora rwose kuzitanga. President Masoud Pezeshkian wa Iran yavuze ko 1/2 cy'amafaranga ari muri Qatar rwose ngo ari koherezwa, ushobora no kuba yageze Tehran kurikije bwo inkuru nayibonaga. Hanyuma rero Iran gushobora kwakiriza miliyari 6 muri 12 ziri muri Qatar uko biri muri article ya 11 ya MOU. Hanyuma rero mafaranga Trump yaravuze ko Iran itazigera ikoraho, murabyibuka. Hanyuma rero John Kerry uyu musirikare w'inyenyeri enye, ariko nanubwo kwa nandimo ndavuga uyu wayoboye Homeland ntago we, uyu ndi kuvuga Kerry na Kerry, uyu ndi kuvuga ni uyu nari mvuze John Kerry yayoboye Homeland, ntago we, niwe w'umusirikare w'inyenyeri enye yahoze mu bamarine mu ngabo za Amerika. Uyu hubwo ndi kuvuga hano ni senateur John Kerry, yabaye senateur wa leta ya Massachusetts. Hanyuma rero hagati ya 2013 na 2017 nibwo ku butegetsi bwa Obama yari umunyamabanga. Hanyuma kandi yakomeje no mu yindi mirimo itandukanye. Uyu mugabo rero nawe yabaye mu gisirikare cya Amerika kuko nyandiko zigaragaza ko yarwanye intambara ya Vietnam, ndetse rwose ngafite na za nyenyeri zishimwe yahawe, ndetse na Purple Heart barabizi ni namashimwe ahabwa abasirikare b'indashyikirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma rero John Kerry ati twe tuzashyira plan Marshall kuri Iran, ati kubera ko kiriya gihugu gisa nk'ikiri kuzamura umutwe. Yavugaga ibijyanye n'amasezerano bagiye bagirana ko bihagaze, ati bisa nkaho amasezerano derutse gusinya tugushije mu gatego, bari mu diplomate
ati kuko amasezerano yari mu masezerano yari miliyari 1 na miliyoni 780 atari ko turavuga Iran kigomba guhabwa miliyari 300 hanyuma amafaranga yo nta yabo tugiye kubaha saa yacu ariko ati byose urebye biraturuka ku masezerano twagiye n'ibi bihugu muri za 70 bivuga ku bihe by'abashah hanyuma icyo ndi kubona rero ni ikihe Amerika ishobora kubiri gushaka kugusha mu gatego Iran bishobora kugora kwikuramo kurikije ibyo John Kerry ari kuvuga hano bishobora no kuza kugora cyane kuko hayanagaragaje byinshi ishuye by'amakuru nk'ubi bijyanye n'izi plutonium reactor za plutonium tuzabigarukaho kwabyo ariko Iran ishobora kugushwa mu mutego izagora kwikuramo muri MOU navuze ko nibidukunda tuzagira igihe cyo kubiganiraho imwe ku yindi tukareba possibility na feasibility yayo ariko kandi ndabona abaperesi nabo bari muri position yo kwihagararaho kuko ni impande zombi zisa nkaho ziri kubarana ariko kandi binashobora kurangirira mu gutunga kirimbuzi cyangwa se mu kwikura mu masezerano bigiye kirambye iminota mike tuba tugira ngo tuganiremo nitwa se mugeshe bengana urebe ko wakoze subscribe kuri Dossier Analytique. God bless you.